Okay, ons praat vanaand oor vas en gebed en die krag daarvan en die noodsaaklikheid daarvan. Maar voordat ons begin, kom ons bid net. Father, in Jesus' name, this is your program, this is your word, it's your truth. I pray in the name of your Son that you would rest upon your word, hover over it, and break it open and bring the deep things, the revelation of God, to our hearts en na ons gees, sodat ons vanaand gestig en gevoed kan word. Maar ek bid dat die salwing van die gees van die Here hierop rus en dat die salwing die juk sal breek. Dat die salwing die krag sal wees wat op hierdie woord rus. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. All right. We're going to talk about fasting and praying. We'll see how it goes. Maybe 1, 2, 3, 4 lessons or weeks. But I think what is needed to understand, first of all, I'm going to sort of just lay the foundation about fasting and praying and the power of it. En dan kan ons die volgende weke dit 'n bietjie uitmekaar trek en agterkom waar kom dit vandaan of wat is die groot essensie daarvan in ons lewens. Ons gaan aan dit raak vandag en hopelik sal dit vir julle in die gees stuur en in die gees aanmoedig en 'n krag wees tot jou voordeel. As 'n mens 'n ding verstaan, as 'n mens verstaan hoekom is dit daar, dan het dit betekenis in jou lewe, dan kom die openbaring met krag deur en dan word dit 'n krag in my en jou lewe. En dit is hoekom ons moet verstaan waarom dit in die woord beskryf word, waarom waar kom dit vandaan, sodat ons kan inpas daarbey en sodat God dit in ons lewens kan gebruik. Nie net tot sy eer nie, maar tot demonstrasie van wonderwerke en 'n verandering van omstandighede in ons lewens. Ek het baie gesien hoe krag of kom ek eerder so sê, wat 'n groot vermoë vas en gebed het om 'n situasie van onmoontlik na moontlik om te draai. Dit is algemeen. Ek het my pa baie sien vas. Ek het gesien van kindsbeen af wat se krag daar is in vas en gebed. En dit moet ons verstaan. Vas gaan nooit net alleen nie. Vas en gebed is eintlik maar 'n eenheid. Ons het in ons handel en wandel met die Here, bid ons lees die woord en al daai goed. Maar ergens in my en jou dag, of in my en jou, kom ons sê maar jaar, moet vasting ingepas word. En ons sal nou as ons dit oopbreek, en later in die volgende sessies, kan die waarde van vas dalk vir jou uitkom in so 'n mate, dat jy dit self sien. Kom ons gaan na Genesis 3 vers 8 toe. Dis 'n skrifgie wat julle teen hierdie tyd dalk al ken van die kamp af. En Genesis 3 vers 8 sê, "And they heard the voice of Jehovah walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from," this you can mark, "the presence of Jehovah God in the middle of the trees of the garden. And Jehovah called to Adam and said to him, where are you?" All right. What I think we need to understand here, there is such a thing as a close, intimate contact and relationship between God and man. God is, or rather, God places a high value on intimacy with him.
There's other scripture that says, draw nearer to me and I will draw nearer to you. En in hierdie skrifgie sien ons dat God het die mens opgesoek. Hoekom? Want dit was vir hom kosbaar om tyd met die mens te spandeer, om intieme tyd te hê, om 'n noue verhouding met die mens te hê. And he said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I am naked and I hid myself. All right, you will remember, we have spoken about this on previous occasion. What God refers to here, or the scripture refers to, is the presence of God or the glory of God. The presence and the glory of God is actually synonymous, one to the other. Die teenwoordigheid en die heerlikheid van God is, ons kan dit onder een sambreel sit en sê die twee loop nou met mekaar, is sinoniem met mekaar. Alright. Kom ons gaan na Genesis 3 vers 15 toe. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He will bruise your head, and you shall bruise his heel. Nou, wat God verwys daarna, is iets wat in die toekoms sal gebeur, wat ons moet verstaan, die mens het nou net dit wat hom van die bose geskei het, dit wat hom uniek gemaak het, verloor. Dit was die teenwoordigheid en die heerlikheid van God. En God kom, nadat hy hulle gekleed en al daai dinge, en hy sê vir hulle, daar sal 'n dag kom, wat ek sal vyandskap stel tussen jou saad, die bose, en haar saad, Eva se saad, die mens. En hy sal jou die kop vermorsel, verwysende na Jesus, en ek gaan nie baie stil staan daarby nie, maar as hy sê, tussen haar saad, die Here Jesus, dan praat hy van die kind van God, die saad wat gebore sal word uit Jesus Christus. Jesus Christus afkomstig van Eva, en die kind van God, eersgeborene uit die, wel, nie die eersgeborene uit God uit nie, maar gebore, die wedergebore kind van God, uit Jesus gebore. En dit is wat hy bedoel. Ek sal maak dat sy saad jou kop vermorsel. Okay. Met ander woorde, ons het die heerlikheid van God, en ons het iets wat op die mens sal rus, of die mens se pad langs sal kom, wat hom die vermoë sal gee, om jou kop te vermorsel. Alright. Kom ons gaan net vinnig na Jakobus 4 vers 10 tot 16. Maak net 'n nota aan die op julle waar jy skryf of wat ook al. Jakobus 4 vers 6. But he gives more grace, therefore he says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. Remember this, grace to the humble. Therefore submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Submit yourself to God, be humble. Verse 8, draw near to God, and he will draw near to you. Remember, for God and mankind to be in close relationship, there has to be the glory and the presence of God. Cleanse your hands, sinners, and purify your hearts, double-minded ones. I think you can get my drift. As ons Genesis se verhaal, waar die heerlikheid van God verloor was, as gevolg van sonde. Maar God kom en hy sê vir die slang, as hulle dag kom, wat ek hierdie heerlikheid so sal herstel, dit gaan oorgaan in 'n vermorseling van jou kop.
En hier kom hy in Jakobus en hy sê, humble yourself in the sight of the Lord. God gives grace to the humble. In this process, if you resist the devil, he will flee from you. This is extremely important. I'll get to it. Draw near to God. Do something that brings you from your side and my side closer to God. Just as God drew closer to mankind in the Garden of Eden. And he will draw near to you, which is the glory of God. In other words, do something which makes you from your side and my side draw nearer to God. And he will draw nearer with his presence, with his glory to you and me. All right? In this process, resist the devil, humble yourselves before the Lord. He gives grace to the humble, and the devil will resist, or rather will flee from you. So, we have to understand the concept of the glory of God. Where did it come from? It was given to Adam and Eve. He clothed them with his presence, with his glory. They lost it. And God made a promise that he will restore the authority and the power and the glory unto mankind. That was through Jesus. And then he says, if you do something that draws you nearer to me, and you humble yourself in my sight, I will draw nearer to you, and you will resist the devil, and he will flee from you. Try and understand. Daar's iets wat gebeur wanneer ek naby God is en hy naby my en sy gemanifesteerde teenwoordigheid begin hierdie situasie oorheers. The devil cannot stand the glory and the manifested presence of God. Right? The power of God's presence, the power of the glory of God is too great for the enemy, and he cannot stand it. And someone who is living in this state of humbling himself before the Lord, receiving grace from God in this process, drawing nearer to God, in other words, seeking the presence of God, he gets clothed with the glory of God. That person will resist the devil, and he and she will be the one that will trample upon the head and bruise the head of the devil. Glory. Listen to this. Matthew 17, verse 14. And when they came to the crowd, a man came to him kneeling down to him and say, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic, grievously vexed. For oftentimes he falls into the fire and often into the water. And then he tells the story that the devil is too strong, or the devil could not be cast out by the disciples of Jesus. Jesus answered, O faithless and perverse generation. So, what he says here is there are things that prevent something
to bring about the miracle. How long shall I be with you? How long shall I suffer with you? And Jesus rebuked the demon, and he departed out of him. And the child was cured from that very hour. En toe sê die disciples vir die Here Jesus, maar hoekom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus gee 'n paar dinge. And Jesus said to them, because of your unbelief, verse 20, if you have faith like a grain of mustard seed, you shall say to this mountain, move from here to there, and it shall move. Nothing shall be impossible for you. Then, verse 21, however, in other words, there are things that stand between you and I and a miracle. However, this kind of demon, this kind of evil force, does not go out except by prayer and fasting. We have just read how Jesus, or how the Bible says, if we draw nearer to him, he will draw nearer to us. It means that the presence and the glory of God will come in touch and will overwhelm and will cover, and it will give off. Like Moses when he was on the mountain, they could not face him when he went down because of the glory of God. And I believe God said, draw nearer to me, seek me, because there is a measure of glory that clothes you every time that you get into that manifested presence of God. And it becomes a power, or it is a power, that the evil one cannot resist. It's a power that breaks the yoke of the evil one, even of the stronger demons. When I say strong, I mean not rebellious, but resisting demons, demons that don't want to just go. Doesn't matter what the reason is. But what Jesus does say, every demon can go. There is a power strong enough to crush the head of the devil every time. But there are certain things that prevents it. 1, unbelief. 2, perverseness, sin. 3, fasting and praying. What did he actually say? There is a power in fasting and praying that can break every yoke. Ons kyk baie maklik vanuit die verkeerde hoek daarna en ons sê, ja, weet jy, ek vas nou nie so baie nie, so ek het nou nie daai krag nie. Wat ons moet sê, is daar is genoeg krag in God, in sy naam, in die salwing van die Gees van die Here, om elke juk te breek. En die heerlikheid en die gemanifesteerde teenwoordigheid van God is deel daarvan, vanaf Genesis 3. Want die Here het gesê, ek sal laat sy nageslag jou kop vermorsel. Daar sal 'n krag kom, wat sal maak dat die nageslag van Eva, deur Jesus Christus, jou kop vermorsel. Dit is 'n belofte wat ons vandag kan koppel aan die heerlikheid van God. En ek wil die heerlikheid van God koppel aan vas en gebed, wat vanaand se gesprek aanbetref. Daar's 'n krag in vas en gebed, wat die bose nie kan weerstaan nie. En dit is nie 'n skakelaartjie wat ek aan en af sit wanneer ek vas en bid nie. Dit is 'n oordrag van heerlikheid van God, wat besit van jou neem, wat jou dek, wat jou
ek wil amper sê, bemagtig, iets wat vir die geesteswêreld sigbaar is, sodat wanneer jy met 'n situasie en met die bose te doen het, in die naam van Jesus, die bose daai krag nie kan weerstaan nie. Daai krag word losgelaat en die juk van die bose word gebreek. Luister hierna. Ons moet verstaan, die salwing van die Gees van die Here opereer vanuit my binneste. Dit kom lê nie bo op my en ek stamp dit af in die rigting van my probleem elke keer as ek my probleem moet aanspreek nie. Die salwing van God opereer vanuit my binneste uit. En dit is hoekom die duiwel so narstigtiglik probeer om almal wat hy, of om dikwels mense wat hy aanval, depressief en platgeslaan te laat voel en word. Even if I am tired, even if I do not feel good, it does not change the power and the anointing that I carry inside of me. Let's go to Matthew 4 verse 11. Jesus was on the mountain, or rather in the desert, and he was busy fasting. And verse 11 says, then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Now, when Jesus was in the desert, I believe, even though he was not eating and I don't know what water he took in, the Bible is not that clear on it, although, if I'm not mistaken, he did not eat and drink, right? And your body obviously becomes weaker. In the process of seeking God's face, seeking God's glory, I must know that the angels of God are always involved. Nou, ek wil nie verskriklik baie oor die engelebediening vanaand uitwy nie. Maar in die proses van vas en gebed is daar sekere goed wat in die geesteswêreld gebeur. En al voel my liggaam swak, is die geesteswêreld van, of die geestes realm, die geestesleer van God is betrokke om vir my te bedien, omdat hulle dienende geeste is. Ek wil hierdie net in die verbygaan sê, want ons sal nou by 'n punt kom, maar vas en gebed vat baie uit jou uit. Ja, dit vat baie uit jou vlees uit. Krag, liggaamskrag, maar dit vat ook baie onnodige vleeslike, ek wil amper sê, nonsens uit my uit. Vas en gebed is 'n manier om nader aan God te kom en God aan my. Onthou, die groot kwessie vir die breek van die juk is die heerlikheid van God en die salwing van die Gees van die Here. Alright. Lukas 4 vers 11. And in their hands they shall bear you up. Lukas 4 vers 1. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. 40 days being tempted by the devil, and in those days he ate nothing. And they being ended, he afterward was hungry. Now, first of all, fasting and praying is something which involves the Spirit of God. What do I mean by that? It is part of the process of drawing nearer to God, and God, through His Spirit, will draw nearer to me. So what am I saying? Fasting and praying brings intimacy, establishes intimacy in my relationship with the Holy Ghost.
Dit bring intimiteit. Dit bring groot groei en vooruitgang aan die intimiteit tussen my en God. En aan die intimiteit tussen my en God se gees. Met ander woorde, as ek vas en bid, dan kom God se gees en ek wil amper sê, ek wil nie sê oorweldig nie, maar oordek my. Dit bring die heerlikheid van God en klee my daarmee. Want salwe, of althans want vasting, is deel van dit wat die gees van die Here Jesus gelei het om te gaan doen. En alhoewel sy gees, of althans sy vlees swak was, omdat hy honger was sy gees het progressief net sterker geword. En as die duiwel hom kom versoek, en hy antwoord die duiwel met gesag, and the devil said to him, if you are the Son of God, speak to this stone, that it might become bread. And Jesus answered him, saying, it is written. Met ander woorde, wat ek sien, is dat vas en gebed het 'n manier om intimiteit en my krag, wat ek van God ontvang, te laat groei. Kom ek sê dit anders. Dit stimuleer, dit bou, dit bring, dit skep intimiteit tussen my en God, deurdat die gees van die Here betrokke is hierby. En dit tweedens, bring krag in my gees, sodat ek in autoriteit vir die bose kan sê, dit staan geskrywe. Dit maak nie saak hoe oud my of hoe moeg my vlees is nie. My gees staan in die autoriteit van die Heilige Gees. Want die gees van die Here klee my, bring my nader aan daai intimiteit wat tussen God en Adam was, of tussen God en Adam en Eva. En tweedens, die heerlikheid van God gee af. Hoe meer ek nouer en nouer met God tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Vas in gebed is 'n manier om my eenkant te kry. My volle aandag, my volle, ek wil amper sê commitment met God te bevestig en te laat groei, te laat bestaan, sodat God kan afgee aan my, sy karakter, sy autoriteit, sy natuur, sy heerlikheid aan my kan afgee. En die Here Jesus sê vir die disippels, hierdie geslag gaan nie uit sonder vas en gebed nie. Met ander woorde wat hy vir hulle sê, is die heerlikheid wat daar is in vas en gebed, die goddelike heerlikheid, is deel van dit wat hierdie geslag se juk breek. En dit was die belofte wat God gemaak het aan Eva. As hulle dag kom, wat daar 'n krag sal heers op die kind van God, wat uit Jesus se dood uit sal kom, wat die juk sal breek, die kop van die bose vermorsel. Die Hebreëus praat van, you shall bruise upon his head. Met ander woorde, hy is onder jou, en jy is bo hom. Nie net figuurlik gesproke in terme van oorwinning en al daai goed nie, maar hoe die geesteswêreld jou sien. The one whose head is bruised is not the one who's standing triumphantly over the other one. It's the other way around. Kom ons gaan na Lukas 4 vers 4 toe. Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Okay. 'n ander boek sê, and Jesus returned in the power of the Spirit. Toe hy uit die vas en gebed tyd uitkom, 40 dae, glo my 40 dae sonder kos, is taf op jou liggaam.
Maar hoe is dit moontlik dat iemand 40 dae sonder kos bly en die woord sê and he returned in the power of the Spirit? It's very much possible because fasting and praying, and this is important to understand, is a spiritual action rather than a physical action. The physical is involved, yes. I crucify my body. I crucified my flesh, deurdat ek indruk in die teenwoordigheid en die heiligheid van God. Tyd met God spandeer, intiem met hom intieme tyd en oomblikke met hom spandeer. Why? Because it has a way of empowering me, making me full of the Spirit of God. When I say making me full, I refer to the anointing that flows from out of you. So that when you say, in Jesus' name, the anointing works together, and the Bible says God confirmed the word, working together with signs and wonders. Dis hoe die salwing werk. Dit is hoe vas in gebed die krag van God in my liggaam of in my gees staan maak. Tot op die dag wat ek nodig het om te sê in die naam van Jesus, staan op en loop, dan kom daai krag na vore. Hoekom? Want dit is eintlik 'n uitvloeisel van die heerlikheid van God. So wat sê ek? Vas en gebed is nodig. Want dit vestig die heerlikheid van God in my en jou lewe. Dit vestig die krag van God in my en jou lewe. Die krag van God en die heerlikheid van God, die gemanifesteerde teenwoordigheid van God is eintlik sinoniem met mekaar. Die Hebreëse woord vir Heilige Gees is die woord Ruach HaKodesh. Dit verwys na 'n paar beskrywings van die Heilige Gees, onder andere Spirit of the Holy. En wanneer die woord sê, Jesus het van die wildernis afgekom, full of the Holy Spirit, dan sê hy eintlik, full of the Spirit of the Holy One. Met ander woorde, beweeg deur die Heilige Gees, geïnspireer deur die Heilige Gees, bekragtig deur die Heilige Gees, en vol van die krag van die Heilige Gees. And you know what? Jesus said to the disciples, this kind does not leave without fasting and praying. In other words, without the power of the Holy Ghost. En Jesus het vir hulle gesê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my disippels wees. En so kan ons aangaan. Nou, kom ons gaan na een of twee skriffies. Exodus 34, vers 28. And he was there, hy praat van Moses, with Jehovah, and he was there with Jehovah. Draw nearer to me, and I will draw nearer to you. 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote upon the tablets of the words of the covenant, the 10 commandments. Dan gaan hy en hy vertel die verhaal hoe Moses tyd met God gespandeer het. Ek wil net gou kom by vers ek net gou vinnig sien. And it happened that, verse 29, it happened as Moses was going down from the mountain on Sinai, the 2 tables of the testimony being in Moses' hand as he went down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face had become luminous through his speaking with him. Listen, the Bible says in verse 28, Moses was there with Jehovah. And in the next verse, verse 29, it says, his face was full of the glory of God through his speaking with him. Die Hebreërs sê, hy was daar 40 dae, 40 nagte,
Hy het geen brood en water gedrink en geëet nie. Hy het die woorde van die verbond op die tafels geskryf, en dit het gebeur toe Moses van die berg Sinaï afkom, dat Moses het nie geweet dat die vel van sy gesig geskyn het, omdat hy met hom gepraat het nie. Nou, wat is die punt wat ek maak? Kom ons gaan na vers 1 toe. Vers 1 sê God vir Moses, hy moet op die berg opklim en hy moet die tafel saam met hom bring ensovoorts. Net gou vinnig hierso gaan. Vers 5, and Jehovah came down in the cloud and stood with him there. And proclaimed the name of Jehovah. And Jehovah passed by before him and proclaimed Jehovah God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Verse 8, and Moses made haste and bowed towards the earth and worshiped. You know what is funny? This is Moses. Moses belonged to no church. Moses did not have somebody that taught him the ways of God. But Moses understood something. When he was in God's presence, the glory of God was there to such a degree that he bowed down and he worshipped. You see, that is what happens when we live a life of prayer and fasting, is the glory of God comes, and it makes us so aware of God's presence that you cannot but to humble yourself, bow down, and honor and worship him. And the more this process repeats itself, the more we are filled with the glory and the manifested presence and the power of God. And that is something that Jesus said to the disciples. Hierdie geslag, verwysende na die demoon, gaan nie uit tensy daar baie gevas of herhaaldelik gevas en gebid word nie. This kind does not leave without fasting and praying. This kind's yoke is broken by the glory and the presence and the power of God. And you get that in fasting and praying. It's really my prayer dat hierdie basis wat ek vanaand gelê het, by jou sal oopbreek. En dat ek en jy sal verstaan, as bloed gewastes, is daar 'n spesiale plek by God vir my en vir jou gereserveer. En dit is 'n plek wat ek en jy deur vas en gebed binnendring. En God vir my en jou toelaat. Hy doen dit elke dag, maar vas en gebed het 'n manier om vir my en vir jou te klee met die heerlikheid van God en die krag van God, wat demoonse juk en krag nie kan weerstaan en deurstaan. En dit is wat hy vir die disippels probeer sê het. This kind does not leave without fasting and praying, but there is a power that will break every yoke according to Genesis 3:15. But if it is so, that there is a power that will bruise the head of the devil, it is surely so that you and I should draw nearer to God so that he can draw nearer to us and clothe us with his glory. En maak my en jou gees vol van die krag wat daar in sy gees is, sodat al het ek en jy gevas, en my liggaam en jou liggaam voel ek wil amper sê, die inspanning daarvan, die vasting, die sonder kos wees, is jou gees sterk. En dit is gevul met daai krag, wat al sou die bose op daai stadium kom, het jy die vermoë om te sê,
in die naam van Jesus staan dit geskrywe. En op die ou einde van die dag, as oorwinnaar daar uitgestap. Ek wil julle hiermee laat. There's power in fasting and praying. If Jesus said it, then so be it. And you and I often don't walk in that power sometime in our lives. One, either we have not explored that command, that instruction, that teaching of Jesus yet. Or two, we think it's not for us. Or three, ons het dalk al gevas vir 'n dag of 2 en gedink dit is dit. But remember, fasting goes with praying and vice versa. And somewhere in our lives, we have to make a day, 2, 3, a week, doesn't matter, where fasting and praying is really exercised the way Jesus did it. That is how the Holy Spirit clothes us with this glory that God promised to Adam and Eve. There shall come a day that he will bruise your head. En Jesus sê vir sy disippels, wat hierdie geslag uitdryf, is vas en gebed. Amen.